Makĩaria thutha wa kwambata kĩrĩma kĩa Mount Kenya na kuona mĩeke ya ũgendi ĩrĩa ĩrĩ mũtitũ-inĩ wa kĩrĩma gĩkĩ, anyiti itemi aya maugĩte kwambata kĩrĩma nĩ ũndũ wa bata kũhoreria meciria, kwĩĩkĩra maũndũ andũ marĩ ikundi na ni ũgendi wa mwanya. Tunahimiza mambo ya kuwa msituni ni kwa sababu kwanza hapa unatengamana na uasilia. Uasilia is nature. Na ukiwa hapa sasa hauna hiyo vitu zinaharibu nini akili zako, unakuwa ni wewe mwenyewe na nature. Agendi gũkũ maheagwo mweke wa kwĩĩkĩra maũndũ ta kwamba hama ciao, kwĩyethera ngũ na kwĩrugĩra, na nĩ ũndũ ũmaheaga mweke wa kwĩgwatĩra kothi cia bata mũtũrĩre-inĩ mũgarũ na rĩrĩa marathiĩ mĩkawa-inĩ kũrĩa mekagĩrwo maũndũ mothe. Hawezi kuja msituni kama hapa, sababu akija hapo unamwambia jipigie chakula ajui. Ukimwambia lala kwa camp anafikiri atakufa. Ukimwambia jenga tent haielewi. Sasa unakuta mtu kila siku amezoea kuangalia hii masimu, kuona watu vile wanakaa wanafanya ile sinema. Ukienda kule Diani na kule kwingine wanafanyiwa vitu. Hapa tunafundisha vitu inaitwa hands on. Unajifanyia tent yako, unajenga mwenyewe, una make sure iko safi mwenyewe, chakula chako unapika mwenyewe, kuli unatafuta mwenyewe, na mazingira yako yote unahakikisha yako safi wewe mwenyewe. Oho maugĩte nĩ njĩra ya mwanya ya kũruta mwĩrĩ na meciria inegene-inĩ na mũhatĩkano wa taũni, kũrĩa mũgendi agĩaga na mweke wa gwĩcũrania na gũtua matua ma bata ma mũtũrĩre wake. So unaangalia ile vitu yote ambao inaweza kukusaidia kufocus bila kusumbuliwa na mambo mengine ambayo yako huko tunakoishi, kwa sababu huko kuna vitu vingi ya kusumbua, lakini ukiwa huko msituni ni wewe na mazingira yenyewe. Solo night is where we literally will put you into one position on your own for a minimum of 12 hours on your own. And you learn that you will not die and you will not be having a phone. Ũgendi ũyũ ũrerĩkana gũkorwo ũrĩ mwagĩrĩru mũno rĩrĩ gũtarĩ na mbura nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.